Remakeup da ju khamata pawing Manipur Khelo India program we ot kasale makhangi chitheda CM na yangsang mikwai pohaira Maku khu awungshi shangwi maram rot kamra chokta DNL na administrative order shokhaira lupa crore akhalang dawi shongran permihaira Shiroi kupungli konghar yur kathar phakhuhera Laikhyang thor aja Tatangkul Express pau thangmering chodang in apami dale pawing maisaina nganang rumsa Manipur we Khelo India program azingni ot mathada magsa kala makhangi leida kapong wiwang kangleipak kanba loop Secretary General Ngamkai Ngakpa Luwangli Sports Minister Govindas Konthaucham na kamachit le herada hangdale Ajawan Tarik Magadamati thang Minister Govindas Konthaucham na telephone aina KKL we phungwchili machit hawada hanga Maram hi matailak aina Khelo India program we coach khani kapang sangni makhangi leyada KKL phungwchina phong shokna National Boxing Tournament Kanili Changgahai Kala Boxing with Postgraduate Diploma Samangahai Dongpram Bremi Devi Yangkai Hailaga Invitational Level Boxing Tourney Wazangkwai S Suresh Singh Goho Akhli Khelo India Program with Boxing Coach Sada Kapanghui Hawachia Maramji Minister Li Kanghan Taran Suresh Singh Hi Thaikamasui Nauna da Kapanga Quina Jihawada Selection Committee Kalejiva Ngasan kasa thaira da hanga Pau china kahang Suresh Singh na interview lila mawazang mana interview chi maka direct tharada khani thang kasana kala chui notification ka tharla mushokla Suresh li ka khania thang chi interview wibang hoku khuina da hanga akhana Bishnupur district wi rowing coach ka gapangni mamaya khangai KKL na phongshoka rowing coach sakwai ka bangkhui ka haya chi canoeing aina kayaking li qualify kasa mina rowing li qualify kasa maning mana kachi hangda football player li hockey coach sakwai kapang sangai nang rai chaya da KKL na phongshoka KKL na gahang Manipur Khelo India program wa azingni Center of Excellence scheme ari ena tangda implement makasachi YAS director wi khangwi zanga chui notification Manipur jangda state chishat Wivang Regional Director of Khelo India Rajinder Singh Narida 2020 kum Maka Tarik wi Maka Gajang wi Tarik Thrada Jishali Shokmi Hairam Nagaland Arunachal Pradesh Mizoram Kala Nagaland na program ji Hapokhaira ka Manipuli Mahapokrangada program chui ena kare jingumli lupa 1.25 crore ungjangi gichina chi mashichin gokuina da KKL na hangsanga Maramchi Chief Minister N. Piren Singh na yangsang mikwai kala YAS Director Mission mikwai la Manipur wi Khelo India coaches che kathar kapang nushit kwai KKL na kabosaira Maku khali road kamra chokta Tangkhul Naga Long na administrative order shokhaira DNL administrative order jina kahang Maku wi thochan awungashi shangmang na kapida khaleji yon haira ngui haira jena retract sa blungra kala thochan hiwa shangjeva wi kharbing kala thochan kharnauping jangda kapi blungra da DNL na hangaira awungshi shanghi Maku wi jurisdiction li ashiwi phungphat ramphat leya gachi hangda Chavu Kongsang Ngutsu Kuina Umpam League Kui Maning Manada DNL na hanga. Simik Nautunli Simik Mishichin Pai Miragachi Makang Yia Kala Masak Bayana Kala Ajuwi Aina Rijum Nau Saikura Aunga We Azingni Chingri Aina Octuplung Rada DNL na Tamihera. DNL we Kaktak Michi Tochan Kerjan Bing Saikura Harshok Harzang Laga DNL Pungbu Aina Tangkul Naga Longpang Batiwi Chairman Bing Kangurum Jan Ngazek La Rida Administrative Order Migahai La Undertaking Kuikahai Atishura Ajuwi Administrative Order Gshok Najia Ajahwan Tarik Trada Akatang Mi Trada Jishadwi Shim Sakai Kahai Kala Tongtang Sashman Migahai Saikuraji DNL Team Na Sport Assessment Basa Kahai Atishura Maku Kuwi Mantri Kala Shang Matiwi Pipaping Na Kathan Yari Na Sashman Migahai Aman Lupa Kror Aka Lak Trada Khani Tingmadi Atumna Runkaranu da Shongran Tamihera Amanji Tiaulak Aina Gakuina Jia
Shongranje kachang khaniwa alungli TNL office li rathar sangmi plungra chehra Shongranje mathar mirror aka maka shang mati kacha kasar shaiza phungwa kala lakhawi pipa ping kala khawi mantri athungwi tungni khoikhang yi action khwirada TNL na hangmati naira Maramji maka village headman AS Elazar Zimik na shoi salaka yarili thaikang sak shokta kahang maka richum nawe alungli pagang apa kon gazar kala kasham khang rok lehauda tangkol naga long na makok milaga party khanini li hokilaga P Tariq Thrada Thruk thang TNL President David K Shimrena chair samilaga TNL phungwa longphang matingwi chairman kala maka awungshi Zimik aina shangbing zangda party khanini na khamaya undertaking shoi sang roka da hanga kazip chile maka awungshi Zimik wi aina AS Elazar Zimik AS Yang Maso Zimik AS Tuiting Zimik Atum Zang Shangping Wi Aina Journey Gasar Solomon Shaiza Vareshi Lakha Simeon Gasar Kala Ngatang Mi Gasar Ashi Truk Zangajia Daniel na undertaking Kwimi Gahai Chile Meng Sangla Gasurak Ajahon Tariq Thrada Akali Shang Party na Ladluida Awungshi Zimik Shangli Ragak Sham Ainang Soda Shim Tumrada Mati Sakai Mihawa Kala Tongthangla Sashman Mi Gahai na Chia Science li matelak rang kasa ngia konghar mot yur shuroi kapungli sampanghaira konghar yurje sambang khre abamwi mingpho khida akhana Clepa eucrolensis kala akhali hexafrenum tangkhulla phokmi haira la Spatalina rimbensis tangda konghar yur guthumji Czech Republic wi University of South Bohemia wi chishotmi Spingetia Museum li researcher Chadishwar Singh Irongpam na phag khuyerejia Konghar Yur Research Kasajili Irongpam li Chairman now Dr. Alexander Shinjel Mr. Aina Czech Republic wi Dr. Zdenek Faltinik Frick Anina Ngchona chia Science li ramli atumna khre sada thaiga khui sada shiroi kapungwi Konghar Yur kathumwi maramji Zudekza journali phongshoka Clepa eucrolensis aina hexafrenum tangkulaji shiroi kapungli sambanga kala Spatalina rimbensis na shiroi hill Sikkim wi rimba kala Nepal wi apam ngatede dali sambanga da hanga How Research Institute na makok mida aya eucroli drug menace and the tangkul youths kache awareness program rungmi hera Program J Eucro Down Holy Kwikada Tangkul Theological Association former director Reverend Dr. Y.L. Mingting Kamjong Eucro District Age Control Officer Senior Specialist Dr. Yuiting Lavashum Director NPP Counseling Training Center Arthur R. Shimre Atumna Resource Person Samia Kazipchili Suicidal Psychology Awareness on Substance Abuse Kala Relapse Prevention Skill Kaji Tibongping Machukrum Hairam TNL President David K. Shimre, TMNL President Somatai Machinao, Kala Mr. Ruparo India, Song Shimrungsung Atumla Program Chilibatsanga. Tangkon Nagalong President David K. Shimre na Kamatuli Kahang, Akamawi, Abava Katamnao Kala, Yaron Ngalaping na, Twing Sada, Yurwi Pakrang Sara Kaji Machukta, Kamangaza Ari Araik Shai, Mirin Mangasala Oktui Kvai Kasatsanga. Shinaubing na futi papa kaji hi masala machu kazak zakta yur aina yurwe alungni futi lo gachila hangsanga Reverend Dr. Y.L. Mingting na suicidal psychology wi maramli kuplak hang kami anang soda malai gazar ngachi gazar pongwa pa kaji mok pai lapai da machu papa kaji maramla tamjiteya Are arai shijin khongwi maramli Dr. Yuiting la bashumna hangjiteida nisha are arai la chamko henda shikijin kala shijin khongwi kathahi huna kawi wangring phak vai wi wangna kachi hi hangsanga khani thot be alungli nisha shikijin hi tailak aina thai khangai makalan kathai kala ngusot nauna nampu ka sa kala marak li shikijin hi kathawi aina maron da addiction hi raga shokna da hangjiteya Zingum Thara aina Tharada chiko adolescents atam hi kuingatok rasangda khalai developing age atam ngasada kala hiwi atamli thai khangai curiosity ngusot nawi pressure katha hi haklak aina leihauda ningli khangchei rashok pailak kaji adolescent atam hili awareness hi mathalak aina leimi phulungra da Dr. Yuting Labashumna hanga kala awareness hi churches government NGOs pingna matai mida singa kwai la pohaira emotional kala care support hi shimkur athesa ochang ra ngsot naw kala yari wi aina le phulungra kajila hangsanga
NPP Counseling Training Center Director Arthur R. Shimrina Relapse Prevention Skill Maramni Kuplak Aina Hangmida Stress Kala Anxiety Emotional Instability Khalai Motivation Kwat Higita Aina Rag Shok Nada Chiwivang Moral Support Ot Kshok Ningchuk Mirin Kathang Che Lushit Kaji Hygiene Kalai Kala Machukpa Kaji Mukasahina Addiction Kala Kongwisa Kasa Chili Matazang Lui Shilla Yamshok Shaprada Hanga Manipur Hill District Badminton Championship League Kamjong Nau Kanina called Kiwi Sampangaira Badminton Kangreo Nau Kingston Aina Kangambamna Muyano upon Double League called Kiwina Hill District Badminton Championship Je Ajontang Senapati Badminton Association Makok Mida Senapati Li Rungmi Gahaina Kamjong TC na Kamjong District Badminton Association ni Luba Tingmagu Kangijon Miada TC Chui Kangijon Manga Aina Kolchi Sampang Krana da Ningshi Pongshoka Tamai Subdivision Kuilong Area Le Crown Makuda Akawi Construction Renovation Kala Extension Od Christmas Mararang Laka Kupsang Haurada Chief Minister Birena Dui Mihera CM na Ajakum Mushit Kahai Dada Od Sada Kaleji Ajawi Christmas Mararang Laka Kupsang Haura Kaje Hangda Doing Shit Camellia Od Kupkami Ningchang Mayada CM Birena Facebook Postly Kapishoka Ajagum Kayon Kajang Kuilong Kareli Outreach Program Kasali CM Lavada Kurgajida Chief Minister Green Manipur Mission we azingni ngreopung semira la rekasang hakasang ot kate samira gajila hangkai leya Ragra Manipur International Textile Expo 2022 we akaya kasada cycle rally hapokora Rally J Kangla Western Cape we ena habokta Aya Minister for Textile Commerce and Industry Government of Manipur Nemcha Kipken Flag of Samia Cycle Rally J aina yarili awareness mikvai sada Pikers Shaka Garden Sharukuya Chile Handloom Weavers Handicraft Pangot Kasanoping Celebrity Kala Ningsang Kaminoping La Zangda Money Tax we Maram Aina Culture Heritage Mishmang Sak Plunki Gachi we Maram Hangji Take Vaik Sana Money Tax Ji Rak Rang Pay Kachang we Tarik Panga Aina Habokta Trada Mati Aina Tangda Urban Hat Nilakuthili Rumira Manipur we local handloom Aina Handicraft we Otli Kudomida Shijing Roklu the Textile Minister Nemja Kipken Hanga Directorate of Handloom and Textile Government of Manipur na Manipur Adventures and Mountain Biking Association ning Shikta Cycle Rally Ji Rungkamina Lamsang to Kurkul Paitinga Kala Urban Hat Nilakuti we ena Rally Ji Zat Ngrokta Apam we MLA Ping na Ngrokwi La Juhoming Roka Directorate of Handloom and Handicraft Director Lamle Kamai MT MHHDC E Chiden La Officials Ping Rally Flag of Kasa Chili Vazanga Manipur International Textile Expo Kasha Aina Manitex Kajihi Manipur with textile product Chitake Vai Apong Kamisada Rungkamina India Le Karesada Arunachal Pradesh Le Aqua Park Semkavai Miyahira Pradhan Mantri Matsya Sampata Yochina we Azingni Aqua Park Chi Darin Zero Lower Subansiri District Li Semra Aqua Park Semji Lupa Crore Hang Pangashiga we Man Aina Semra Kala Central we share Lupa 45.11 crore Najia Integrated Aqua Park Project Chiwivang Central Liability Ji Arunachal Pradesh Sorkali Installment Mati Aina Mishokra Dalaya Integrated Aqua Park China Fisheries Sector Ling Genre Langpai Kwai Apong Kwiramira Kala Farmer Pingwibang Additional Source of Income Sara Pradhan Mantri Matsya Sampata Yochna Hi Fisheries Department implement sada Fisheries Sector Matasang Saklaga Indiang Leli Blue Revolution Kwira Kwai Sana State Kajivali Aquatic Park Semra Kajihi PM Motiwi Karinada Arunachal Pradesh CM Bima Gantuna Hangda India we create Integrated Aquatic Park Arunachal Pradesh Li Kamyuivang Ningshi Pongshoka Indigo Aircraft Akwi Engine Meiji Shokta Yari Malungta Katungwa Sakui Hera Kala Mailak Aina Meiji Atam Chada Taikuida Flight Chi Kamkuyawa Indira Gandhi International Airport New Delhi we Aina Delhi to Bangalore Vaki Gaji Flight Aka take off Atamni Akap Akli Mei Chui Shok Najia Tongkasa Pingni Aircraft Kate Ngran Mihera Kala Ocho Chuivang Ningai Malakada Airline China Janpur Mishoka Kala Sheche Sodang Yapung Trashi Galik Shokna Spice Jet Plane Kanuk Changli Lesada Chiwi Pilot na Air Traffic Controller Li Hankavana
Ochorchwi report kathakwi lungli mikwai Ministry of Civil Aviation na jizami haira. Former Deputy Speaker MK Pressure Shimrewi Ababu Poi Junior High School we retired Headmaster MK Somi Shimre Mawon Sadwi Kahaiwi Kakanang Pongshok haira. Mawon Sa Gai MK Somi Shimre Ajawan Tang Nagram Imphali Tikasangna. Awi Katingun Poi Kule Jizan haira. BJP Manipur Pradesh Spokesperson ex-MLA MK Pressure Shimrena Abava country kan guthui kakanang pongshok ainang soda yarina sehak sali kapani ungmilo gjihi hangjipuna laluida ajuwi khamataya pawping Manipur Khelo India program wi ot kasali makhangi jitheda CM na yangsang mikwai pohaira Maku khe awungshi shangwi Maram Road Kamra Chokta DNL na Administrative Order Shokhaira Lupa Crore Akalang Dawi Chongran Permihaira Shiroi Kupungli Konghar Yur Kathar Pakuhera Ajuwi Pau Heling Changhaira Pau Nada Clean Tum Sai Kurali Ringapagala Kamahaya Zimishong Saserana